tēnā koutou katoa. This is a time for Ngāti Whātua Ōrākei services to connect with, deliver to and empower our whānau. For this week we prepared kono o Te Aroha with kai, kōrero, hygiene packs, safety and wellbeing messaging and cultural resources. We are prioritising our kaumātua and kuia so they have what they need and they have the networks that are available to them. Our kaumātua and kuia are resilient, humble, nervous, yet prepared. Kia kaha, kia tau, kia manawa nui e te whānau. Tēnā te mara e whakaaro kai ana kia mātou. Apai, kia kaha, kia manawa nei kia haumariku. Kia ora. Arohanui tātou. Ngāti Whātua Ōrākei